Depan pun ada ruang lah. Okay, dalam ni ada bateri. Ini untuk air lah, air. Okay, memang sedap lah pakai E-Mas5 ni. Lampu LED, rim pun cantik. Okay, 205 50 rim 16 lah tayar saya dia. Okay, 205 60 rim 16. Belakang pun ada brake disc. Okay, lampu full LED lah. Alright, mana berminat boleh jumpa saya di Proton IDCC Shah Alam. Book your test drive today. Okay, so apa yang mau dengar abang lah. Assalamualaikum, bye bye.